UMLA ka second Jowai constituency ubolong chairman ka Meghalaya Urban Development Authority uba Wailat Mikishla ni kasingi ka khadatri ulber arjar pusau ulaple patba eka jaka thangmet yap ka bala tip kum ka Campbell Shulai eco-friendly crematorium hasnong kliterchi ka bala snacker pang da ka Jowai Municipal Board yakani ka jaka thangmet yap la snah ka mangpisa ka bala laipunyo lak lingba ka 15th Finance Commission Award second installment jongstam arja arpo arjar puai haga jaka bala ais ngobha da ka snong kliterchi ka badan harod ka surak bypass badang sna manta ka bapnyaso ya ka treyong riang Jowai Hakani kasi lay don lang MDC katany u Lakhon Dakhar u nominated MDC JHADC u O Lamin ka CEO Jowai Municipal Board ka kong DV Lingdo u Chairman Jowai Municipal Board u Baphilander Lingdo u President Sendra Jowai u Toy u Doloi ka ilaka Jowai u Puramon Kinjing ki wahe nong baper ki bami khmat ka puja committee bat kibai Wow kan tip ya phi hejoi por le ngale mano ka u Chairman yong ka Environment Committee yong ka Meghalaya Legislative Assembly The yuwa ya ka jing emkam na ibenta wow safe ya ka environment kayong ila hejui por. Ne ba nto ko suk. Ne ba jing im yong ito kika ko do. सबसे मुश्किल क्या है क्योंकि जिंदगी में हमको 3 काम करके जाना है 3 काम खत्म करना है जब हम लोग पैदा होता है शादी करता है फिर उसके बाद जब मर जाता है तो हम लोग समझता है आपका प्रॉब्लम आप लोग यहाँ में मतलब नंबर छोटा है मतलब माइनॉरिटी तो इतना आसान नहीं होता है और आपके जानकारी के लिए ये प्रोजेक्ट 37 लाख है 37 लाख अगर आप खुद से करेगा तो बहुत मुश्किल होगा शायद तो इसलिए हम लोग अर्बन डिपार्टमेंट के हेल्प से कुछ फंड मिला वैसे जोवाई में तो बहुत सा काम है पेंडिंग है लेकिन हम देखा कि आपका ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है और आगे जाके भी और प्रॉब्लम होगा तो इस वजह से मैं अर्बन अफेयर डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा इस गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये हमको अलाउ किया ये काम करने के लिए Hejui por kam ongo em bat snyau komen au khanai pi snyau komen au khanai pi hadin wa dayo in punchna ya kanika crematorium dayo sanction biang i sakawi wo chna biang ya untuk kanika oman kam kanika eco friendly henry patu kam oman dagan lai kam oman hai tai ha chalu para te dayo sanction biang i sakawiแต่กรรมมันกัดเต็มสเลมบอยเดพุดเตนดาร์กีในบรรดาวงชนะยูรุตีกัดเตลโกยรักชุชุคำตำwoยกิวันกีว่าอุปนเดบียากกามยากบัดงาชิมยากนี่กับกบูเล่woอีกบูเล่ยอมาคัมเบลชุไลมอดองเชมยากนี่กับอินโนเวชั่นเนี่ยว่าโอเอ็มกามลูกเอ็มกามครับคำตำมันนี่กับกัดนิสนีเดยูอีกับดีฟอเรสเทชันก็ว่าจูร์untuk dek usuk uyo iya gidin lada pat pi compare pi lada thangi ha kamajo thangi hai kama thangi normally te chibon cha em lut gadin ba mi por kta ga environment but dang recently the Supreme Court le the ego ya the order ko to streamline le new e ya guideline ko to wat ya ko kom thang le hap i ubud kat kam di kendon tu ke Supreme Court. Pada jo ikor ni bhai le udin kat kam ke survey gi. Uwi udin to chong doru nyau phau so hajar san spa kau udin. So phau hajar dang du oksigen ko pen mi no wi udin. Tem ne te sakatu ka ki sbo yu pen mi udin. Halas ya ketu ka met yang udin.แต่มาลุมาลากัดกำกิสอร์วีกิต่อวิวดินต่ออีดอร์ยองโอเงาเขาสู้หจารสันสปะกาวีแต่มาสเตปมันกวีเอ็มกระไรเอ็มกระดังยาคุณกัดเตียพอสุพรีมโคร์ว่ากับสุพรีมโคร์องกับมาสเตปมันกวีละดันคิววิวดินดาวหับสูพีเงาเขาสู้หจารสันสปะตะกาแต่ละดันเงาเขาสู้หจารสันสปะตะกาวิวดินอุดุวิวเท tengah seniau dan kikam yang kijang goror
Tenai te daw na nga jadang kajingwan yang kaniga eco-friendly crematorium. Katwan kan suh bayi. Nelor waduna ite kamong ba na bam kate. Lagi na ijing efek yang ke environment. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdai uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam, ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei, ya ka met ka phat jongi. Ila banyo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dai kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi, nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau 45. Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.